Skri bang 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 eh. Yeah man. Yeah man. Modelo para musunod ang uban. Magbinutan kita, mutabang, buhato ng maayo. Salamat sa Diyos sa tanang grasya, pag-ampo ug pagtabang, para sa isig kauban. Maguban ta sa kaayo, bayad balik sa maayo. Pasalamat pirmi, magtinabangay kita. Pagbaubos ug magamoma, bisa na sa paingon. Trabaho, amigo, pamilya, magbaka ba na kita? Mga higala, himoa ang tabang nga matinod ton. Ipakita ang kalooy sa grasyang nadawat, pagpaambit sa uban. Kaayo sa kalibutan, panalangin natong tanan. Maguban ta sa kaayo, bayad balik sa maayo. Pasalamat pirmi, magtinabangay kita. Pagpaubos o pagamoma, bisa na sa paingon. Trabaho, amigo, pamilya, magbaka ba na kita? Sa trabaho ug balay, ipakita ang pagkamaayo. Dili kinahanglan paspasan, hinay-hinay lang. Pasalamat pirmi sa mga gamay nga milagro. Ang kalipay musa ka kung magbuhat ta og maayo. Mga silingan, amigo, padayon ta. Pagrespeto, pagamoma ug pagtinabang. Dito sana pirmi, dili malimot sa panalangin. Pag-ampo nga tarong, magdala og kahayag sa dalan. Gugma magpadayon, panalangin mo sunod kita tanan. Maguban sa pagkamaayo. Bayag balik sa maayo. Pasalamat pirmi, tabangan ay ta. Pagubos ug pagamoma, bisa na sa paingon. Trabaho, amigo, pamilya, magbaka ba na kita?